Nyan anak muda. Maka bedah jak anak muda jak but. Allah mentang sayang ronyo. Allah mentang sayang ke drone mak. Anak drone nai rumah pukul apa? Be ya hidup ba TV. Hai nonton TV jeut. Wate ka malam jak but. Wate sembahyang. Wate meen hanah getam. Tapi bek lunak wate tanya 20 pujun main yang getanyang tinggal oleh Allah Taala mah. Getanyang tinggal oleh Allah Taala. Padahal ngan berkat tabut tadu samping tungku imam. Selamat ni tengok. Anak muda. Drone tu samping tungku. Tengah ngah praka roi bapa. Nyan singa selamat. Han geti lam neraka. Hang patih tungku wa. Dengar begon. Melinggai tanya mak yang metuah abi yang berbahagia. Hak tanya tamang neraka. Gekol Allah. Malaikat hokah makhluknya. Epat ya Allah. Halo. Nya kahana perlen nan pintu syurga ikut yan. Ka anak muda. Ka meninggai, so yang meninggai. Hak tanyo tamang neraka, wap tanyo tadu samping gure. Wap itanyo sayang tekutungku. Tak balik-balik daro tungku ha. Mah tu. Daro tungku imum dah 3 kali aku bekali tungku beklam. Tungku imum mah ben nak coba muka imum kena tapak. Hanya tungku imum. Ganggu. Ira mentang ganggu mentang. Kabe deh. Nyan. Nah tiap beut. Getanyang le Allah Taala hoi ka. Epat ya Allah. Horu. Syurga neraka ka. Neraka ya Allah. Beilati ke kali Allah. Karena umat Muhammad umat akhir zaman, umat yang paling long sayang. Kita nyeng bak jisiat nasabah kampung jih dengan ulama. Gebedah malaikat kejak bak urang yang kena ti dalam neraka anak muda bunuh. Gedanya oleh Allah, hai nyo amanah Allah. Ikah nasamanan dengan ulama. Dia bijawab. Hana nan ulama long Abu Kuta. Nan kah sonan maun. Oh nya maun ka kemah ke dalam neraka. Ijabah Allah kiban nasamanan. Hana nanjih maun. Tati aku deh. Baik. Tanyang lo. Kita yang siat nasabah kampung jih dengan ulama. Bijak lo malaikat kita yang nasamanan kah dengan nasabah kampung kah dengan ulama. Hana. Ke abu gelantu. Ulama kampung lo Pulau Harapan. Oh kak kemah kikahnya dalam neraka gede kyo. Kiban nasabah kampung. Hana. Tanyang terakhir siat. Na isayang ijih urang yang dicinta oleh ulama. Kita nyong. Nyo hana jud ijawab nyan baru hak ti dalam neraka. Bedah malaikat kita nyong. Ha nyo terakhir nyo hana jud jawab hana sayang li. Kah na sayang ke urang yang dicinta oleh ulama. Oma nyonya cukup sayang lon. Bila na tungku nabut imnasah. Long blok aqua, long blok umuda. Long puduk ikut tungku. Kepada tungku kepuka muno kejep. Alhamdulillah. Le kejep. Le nyang kujok sedekah long kutungku. Walaupun naya pegah pun tungku yang minta peng yang tu panggung, tapi tungkunya anak yang minta peng pakon karena gua tak kita bubut. Yang mana?
Jak ba Allah. Ya Allah, ji sayang ku orang yang dicinta oleh ulama. Nyo sayang ji ku orang yang dicinta oleh ulama. Betul. Jio anak mudanya pertama lam syurga. Ya ni kalian anak muda, wap kita nyo tadu sampai gure si malam teh abut. Singa selamat kita nyo. Hak kena ti lam neraka, tapi waf tablo saboh aqua tadu sampai gure tanyo tamang syurga. Nyan mak. Ino urinang pajambut. Jumaat itanyo agam pajan. Nyo pesalung Pak Sekdeh. Antu ke SMS Pak Long. Tungku imum ni SMS Pak Long. Bila urinang malam Jumaat hana gejak but mantang tidur jamaah sot yang kerap matian. Nyan panggung yang ni pegat dakwah malamnya ni cok ni puar rumah hurung hana jak but nyang gede. Nyan mulut uku nyan belin ni pegat mulut. Belin mulut ni pegat dakwah belin ni pegat. Pakan rugo mentang tangdang tungku hana jut ke manfaat pi. Netem makan ni jak. Ja alhamdulillah. Menasib anak muda, ci prame tiga. Prame tiga kena sama-sama. Mulia tat, wateja tungku-tungku lain kena la kampung. Ya masya-Allah, Pulau Harapannya jut ko contoh. Ko holong ko di kampung ko pegah bai. Hai, oma tu beglam anak muda Pulau Harapan cukup taat-taat i dengar dakwah. Ma tu mak-mak bunda-bunda cukup taat-taat dengar gentut getuh urung jancum hana ge tedra ke cukup tak saleh-saleh tak ge dengar dakwah. Nyan ni contoh na kana falau di kampungnya anak muda ini kana falalom wap nabi contoh bak jame yang truk ke kena mannya nabi contoh kena hana ge ku jaklung malamnya ku po contoh hana ge di kampung je mi poh tu ke dro ku hana falau. Ada mudih dengan dakwah ku contoh ke dia. Ida bang kalau dan ku buka dengan fahala contoh ka dengar dakwah ka fahala god ikata. Nyan tunggu. Nyan mak yang mertuah dengan ka duduk ino cukup le hikmah. Duduk ni dengar ceramah nyo hak ngerti neraka tinga nyan ka dalam syurga Allah. Pakon manteng kira drone orang ta'alim muta'alim orang penuntut. Bedah jakbut yang mertuah. Kembali kepada dasar. Dengar begot nyo dasar-dasar mendum yo. Tanyo uronyo mak hanale tajak ba ulama buhnan ani uronyo kukutru ku tungku kagak pegang pengumuman kukutru ku nyan kagak puo tungku. Leh nyan untuk malam kena sama dia kena ku imum. Ku imum na sama dia. Tungku imum ku doa tu. Waj'alillahumma sawaba misla sawabi zalika ma'amati birrika wa judika wa ihsanika jariyam bil kabuli wal imtinani wal khairati hisani ila ruhi tungku kukutruku amin. Mekilah babah tungku imum kukutru kuat. Maka nubuh nan begak-gak hai mak hai bek susah kamu tungku-tungku kau nyopak Sekdeh. Nyobuh nan ane arinya jelegul. Ane agam subroto pesrbobo. Tamah segatuk na lahir urinang dade subroto penskoco nani. Alah hidung ku imum. Ai sekocel amin anak muda. Tak he tu. Ja bat tungku imu muronyo ya buh nan anu begat-gat. Pah urung Tuhan kalian nek-neknya surah nek. Nek awai tungku nek jino pina yang gat-gat. Nek no bere. Leh ke perkawin anu ke nan perkawin anu nak makan? Yang nana ni nak pihak kawin roh tu ju. Yang kalih kawin anak nan kalen. Nyai tungku lintu agak-agak malai baju. Ya kan?
ban kalahi tunggu na yang di rumah, na yang bak rumah sakit, ya kan? Yang ni mak kok tutah tunggu, kok pernah tutah? Gejak li kejenguk li, naik li, cucolong, sabok cucol aku nyan mucukeh hanjut, nyona mucukeh buat lakot takut ketau. Yang betul. Nyan ikamo lintu pada anak dro. Lenek sayang tat cuco. Munau depan ke nikah ha. Baru sabah cuco keh nak jaga. Petak. Debi. Itanya lintu pada pegak demang kakak tinggi je kayak kami yang peraka je. Dia luar. Dia kor-koron gero sebab dia. Dedoi hơi ledek tari. Banglah. Tadi tengah maaf banglah apa? Tadi dekok kerai. Banglah tamang siat. Tamang kuna udahlah putana dah. Hanya kalah yazan. Muka khot wate yazan. Nya dengar tung kulin tu wazan. Pubut ju bae yo ni. Nya kon mati udip. Dua boh. Nya wate nazan. Kilometer beserta 80. Kilometer 20 setengah macam. Ya ni umit. Allahu akbar. Yan bak punyung unun kun Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Lenyan kamat bak punyong wi. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salati, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nyempat jok pulang lihnya. Bere. Kalau ku azan. Nyai kamu agam. Kalau azan kabeh pulang. Pipi rokok ayuh deh. Habis. Nyan tungku kena tanah bohnan hơi tungku imum kan? Ya kenyan. Nyan kalau urung awal wate nyan hơi jat ni budah kejak bak tungku. Truk tu kedeh bak tungku kejak. Gul hơi tangen naik tangen kuning thaboh hino kana. Itangen pui kun nyan tangen unta ban kuning. Nyan itangen nyan tungku rem kon rem bak jaro. Tapak rim. Bekel lemak di rumah. Ayah. Ni bedah nak mitanan taboh bak tungku imu mi kampungnya. Karena nyonya pun. Gad. Man ke bancara teman tak tangen ke katuha kau. Kata deh. Go pedubit kursi taboh le rumah ke. Aku pedu. Maka bagi mitanan ni tunggu he. Kursi dalam ke tempedu. Ka ku pedang ti tangan. Ka ron ke tulak likut. Nyani uri nang yang tuha-tuha jamun. Orap ku tulak gue nyu tam tom jakrong ju tunggu. Rah bi tunggu rumpungo deh tegok bak jalan. Oi hataje. Oh ana perle dia. Wow ju deh nyan. Are mana tunggu ino. Hana nyangna tapak saya jelo ju pom putat langgut di deh. Bagi amitana. Leh nyan tungku ku bedah bagah-bagah getulak ai tangan kejak bak rumah tungku imum. Truk kena bak rumah tungku imum. Assalamualaikum. Krak ku buka pintu. Waalaikumsalam. Putrana tujuan kena. Omah raya tat bakat tungku imum. Oh nyono raya bakat watu. Okey. Tok sisilap. Yang biasa nabut ku biasa salam. Assalamualaikum.
walaupun hana urang jawab na malaikat yang jawab na urang but itanyo nyo hana urang salah nyo hana uridah ada jawab iya tu kakeh tamang kenau dalam tunggu leh tamau dalam ke hei perumoh ke Umi ya abi pegai seanya kakeh pegai tu ilumi nyan putra gecok tungku saka kayo ha saka gecok ha saka le go puka saka gecok sendok rap gecok dua boh geboh tap le yang kecawa le kecawa gecok ba abi bang kuimu nyempat abi god kakeh le jeb i tanya apuna pakat Muno nyo kamu katuk jami sabo hai jaminyan anu mit man putra teman long kuat lakenan no lakenan nabi oh kabere ya tui semayang go bedah ya tui semayang le go tui semayang cok Quran go cok tu Quran kah pah nek tungku yang jud gu surat Fatihah. Gu keun tikrek bat tungku imum. Baik panjang-panjang tat be. God, hana apa ya panjang? Lo bat surat Fatihah mendong. Ka ke cok surat Fatihah gu buka. Ka cikun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya karyawan. Lanjut. Kuyumum dengar santai ke mata dengar tu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Stop. Kajinya tunggu. Kaji dan apa yang tat. Kah. Dikala wate kana anak gata singoh kana umur 7 uro boh nanji Abdullah yang tengkuimu dari kata-kata alhamdulillah jud gubuh nan anu Abdullah wah tu tengku kedeh pegah bak dek sari kanan yang gujuk le tengkuimu sonan hainan Abdullah oh cocok tak ikut kulinto Abdullahnya bek sama kenan yahi sonan ni irono Bram nyata boh ane Bram tidak habis tu ibam teman-teman tak baru mau cocok tak Abdullah beres aku tapi nak pegah sinyak pada urau kana oh sinyak kana put urau pada urau tu nak ketijo le urau tu wate kana umur 7 urau baru bu tapi nak pegah lom cara buh ji wate tahoi nan nyan nak pegah kode le tengku imum kiban kode mana tu nyan wate nu buh nan anu mak nyan tanya nu muda wate buh nan anu be ya buh ju pokoknya kali tajak bat tengku imum soal arti likut semikian tu pokoknya kananan nyan wate nu emak ban buh nan hoi Abdullah ikim gara nak mana nak mana kan ni hoi lom dua kata Abdullah nyan jut buh mak cocok nanji tapi wate nu buh nan Abdullah hoi lom Abdullah nyan baik ni bu han cocok gohoi ule tengok wate raya tengok bacut tepas kutupam ipek ule bat tembok
Nana pegat lagi mak. Hana, dijuk mana mak imam. Abdullah. Kali hubuh nan Abdullah. Rupanya le dengkulinto tungku nyan moto simpati setar terajot lahelom hema. Ken mbak permoy. Dek kanalom. Pegah jak minta sabot tu. Jak lom tungku jak minta sabot tu nan bak rumah tungku imum. Dikala wat truk nan bak rumah tungku imum. Gehoi. Assalamualaikum abi. Waalaikumsalam. Udah lam. God. Putra lom. Hai kanalom. Putra inang. Agam. Oh nyo agam bereh. Cok Quran. Cok tu Quran. Watai ka gecok Quran hai mak yang mutuah. Ji baca. Oronyan ohna kana. Oronyan alhamdulillah. Sambung. Ar-Rahmanir-Rahim. Nyo dikala kana anak kata singa umur 7 uro. Boh nan anak kata Abdurrahman. Wow. Bere. Kanan kedua dari kata Ar-Rahman gecok le tungku imum jed kepada Abdurrahman. Wah tu urumo nya lagi bunuh sini pubut mak. Ne heuy Abdurrahman nyai king nyo nya bu nyo cocok bu nya na cok be bu. Empat. Kake lenyan hai mak silang-silang trip lahelom. Leboh ka. Nyan ke le ayah tuan nyobek le kaijak baklong kaijak bak si Ibram je jat Ibram dengan himak baci je dengan hipok bak sakit puam hipok le ayah Bram bukan bambrum Bram hana cocok long jat takut long tik tungku imu muyum. Ke nyo hanjuk tu mupo sebab nyo na bacuk melanggih kente kabeh ke. Kakak ciak lake. Gejak tik lom ni. Karena sayang tak ku cuco kal heboh agam mandu. Nah sayang ni mak heboh sayang ni kan. Heboh ka cuco nah senang ni. Pas senang tu. Kakak jak lom. Watu. Keun batungku. Abi nyo kakak le terakhir nyo ino aku jali nyo kau kui jak roy mentong. Ime saka-saka nyo ya cok penutuh bak ro ni. Cok penutuh me saka-saka me putra belukat cok penutuh kakak le. Ta dua le penutuh. Nyan gujuk tarikat le abu anak ke le. Lok Quran. Nyan nak bi ile. Kabeh saka nali kamhai. Orangnya ona kana buka Quran. Orangnya kana tungku alhamdulillah. Yang kedua Ar-Rahman. Sambung aku. Maliki yaumiddin. Stop. Bila kana anak kata singa kana umur 7 urang. Boh nanji Abdul Manaf, Abdul Malik. Dari kata-kata Malik Yaumiddin, jud gubuhnan le tungku imum Abdul Malik. Bila kana umur 7 uro singa, nyobuh nanji Abdul Malik. Hoi lagi biasa. Nyona cocok nubuh, ya hana cocok, ya mita na lain bu cocok. Bek susah pak setdes, bek susah tungku imum, bek susah Tuhan la kampung. Kau boh nan begot-begot. Ya ni. Kakeh dikala kananan heboh nyan mak yang mutua Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik leh nyan. Raya si Abdullah juk bak kula SD. Raya si Abdul Malik, Abdurrahman juk bak kula TK. Raya si Abdul Malik jak bak kula PAUD. Leboh kana. Untuk sebut si Abdullah dengan si Abdurrahman dengan si Abdul Malik hanya
Itanyo yang tahu buk-buknya permainan ke bak lapangan kanyo kan? Ikan moaga main bola kanyo kan? So ilu puntung nyan tikana sarung jaro kanyo. Hana bola silop komopo kanyo kan? Kai. Nyai kunji sipak. Hai hana bola pura sipak. Sut silop. Silap. Habis deh. Sut silop. Icok iglawa tu ngui iglawa ipo pok jaro lengan pok jaro siga. Nyamban senang berteh senang tu nyamban rupanya getanyang lemak pak getanyang le ayah pak mak Sari si Abdullah si Abdurrahman Abdul Malik sang ayah sang mulut lungkalan ayah sang bak lapangan awak nyan mandum bunuh bedah yak setat siat gebedah tu urin nang gejak tu gak setat nyan kalan mah tanya urina duha dah ya gam leu kokon ko rogi rumah ya kan tanya landring uja tengah malam ya pengah putuh gok nyan ya ko pocong pi tanya ke yang petih mana uragam ya ko pocong gua apa lai malam ko dici wo na yang modal tapi keso karu plung tu kutak tu rupanya urus sampai rumah yang bertih plung Geduk bak kedai kopi aman. Geduk bak kedai kopi aman ko lonto. Kedai puyo nya. Nyan ada nyan. Puyo tu. Ada puke bambram yo. Nyan ko po. Punyan. Nyan watewo tu ko nangen tiro. Kawo ju nyan ikut mokan na bak panah. Nyan bak panah nyan malam ujun. Pocong hana ule tu ko. Na pocong hana ule. Ka nah inan tungku hantu nyan ke kan malam ujun oronyan nah hantu boh leping ku sipat tungku balai kenang doke tungku ku baca wakul jaib lu hantu ka ke lưng nyan tungku nyai kamu tungku yo plung truk nyan thila ijakrong pon jak beuh mudah woi kedai beuh nya kanan dalam lampu kau mantan nak kedai tang beuh la 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 de Fitri la 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 de Boyti la 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 Nurjana la 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 sayangku Dek Sari la 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 gedengar le cupo mulah raja lapu tho ti gampangai oh ti Bram la ko oh be la gena ni Bram bro nyan wo wate katruk lam seput nan daerah nyan kamlai nyana jakrung silak jakrung tu tilop oh belum oh, Sari buka pintu. Tulah pintu. Boom, imak nek dengar-dengar. Ada tu nak pahai kok yan. Wap bambram plung wo yo yam enjip. Kakeh mak, lehjan ku bedah tanya mak kan senang kan? Senang. Jatuh truk kenan balapangan. Truk balapangan ni tu si Abdullah tengah grup si Abdurrahman tengah grup si Malik tengah grup. Gedang ju bak tamih kana urina Malay gejak gedang bak tamih hinan bak tamih gon. Goi nyobu dakoh di dengo. Fatihah wa manduam idingo li Abdullah li Abdurrahman li Abdul pakon Fatihah heuy nan dayong itanyo kon diko na god nan tanyo Abdullah Abdurrahman Abdul Malik pakon Fatihah ibadah yang adun yang lomoy pun ipekat ado yang bit yang tiadonya ada tebak ong lunyo tadi yang nam dale bibit nyan hoi kai yang kabedah kaya pakai kan dari ya yung puta-puta tu ya mana ala nak kun dekat tarik ke hai ka ija ikun bak mai ma pakon hoi long mak Fatihah male long mahai ngang lain
Igo kogot na ni pakalon. Sedangkan nalong ma Abdullah ma. Long Abdul Rahman yang nabutnya Malik. Ya naik ka kendroi bak mak Abdul Malik anak kesayangan. Ke mak kau sayang je. Jauh mak pakon Malik long. Belen hoi. Singah kamu watai kau tanah supaya tulis Fatihah. Dia ke doktor tungku Fatihah tengok. Doktor Fatihah. Menyuruh dan imu minasah kamu tungku. Kan silahkan tungku Fatihah. Aku Fatihah sabi nan kamu kun. Mana pun si nafala Fatihah. Maka bicara no. Hanabi lum pegah ya anak hai. Jamun wate borokon. Phone lo mengandung kedro ke hai. Gebedah nek ke ronyo yang kagak dalam kubu. Kamu laki belawah kubu ke nek ke. Karena ayah cukup batak bambramnya nuku lagenan ke. Hana putar pegah bak si bramnya tanpa keke. Tapi nek ke cukup sayang ke kah giak mitan nan gata. Gejak bak tungku imum. Goboh nan gata dalam surat Fatihah. Giyu baca bak nek alhamdulillah goboh dan gata Abdullah. Menansit sinyo Abdul Rahman. Menosit si Abdul Malik. Kapalo. Nyan baru palo. Nyan maka nu pegah butuk truk benan bak anu. Makanan ku bahpeng pegah bak nu. Ya, yang kata tua pegah nu. Na lempuh belang koi pai. Nyokon tanuh nyokon kawakaf ke di masjid abo. Nado kata bo tu kaju daya. Mak, lum pegah be tu. Dro nu ronyo anik mantang ubud-ubud ronyo mak dak juk daya. Bedah juk daya. Ikula je tidak juk hanam daleh. Tapi lini juk ikula, lenyan bedah-bedah ya juk bak bud. Perletat. Mak. Drone watan ni jak bak kulah nan tutup ala kemaluan pohana. Nah pohana jawab. Nah, tanya anak muda watan tajak bak kulah nan tutup ala kemaluan pohana. Nah. Mandum tutup trut termasuk long nan tutup ala kemaluan mak. Pakon. Ci jawab anak muda pakon. Bek deh di kalan kemaluan kita yo. Nyo kan mak, nyo. Watai mate tuh bila hana anu tungku lam daya. So kalon. Gop, ku imung yo. Pak sek deh kalon. Tuha put kalon. Yang kalon. Tapi bila na anu lam daya mak. Ata anak, ata ayah sama lagi ata anu. Hai tu me kalon ata tanyo. Bila natanyo anak lam daya, lepoh lam daya ataupun bek letat sapoh lam daya. Put kana anak hai mak yang utuah. Dikala getanyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Go pegat pengumuman le tungkuimu. Tanyo kata wa ba Allah mi. Tanyo kata wa ba Allah abu. Dikala bak masanya tungku anu tanyo yang na lam dayah. Adun yang na lam rumah inonya yai gampung. Itamong udalam ibadah bagah ilake idin bak tungku imum. Wahai tungku imum. Nabi idin kulung. Long ya semano ayah lon gebi idin ledeng koi mum ani iho adun wahai adun yang pertama tatamang bagah-bagah kono udalam tabut ayah tamang malhedro anak mak yang mutuah yang ipurno le anak yang nalam dayah mak sayang toronyo mak hai bila anak lam dayah bila hana anak yang ilmu pom ilmu agama ikoh bak pisang ronyo mak ikoh bak pisang ronyo ijak ngelampuh ikoh bak pisang tungkul hekre ikoh bak pisang
Yang secret bak pisang mahai puduk bak kaki. Yang secret bak pisang ipuduk mahayu pusat tanyo. Yang secret bak pisang ipuduk bak kok tanyo. Nah sakit. Cukup berat sakit. Tapi bila nak anak lam daya, ipegah bak adun wahai adun. Tatamang udalam tadu bang ule ayah. Hidup bak ule ayah mak yang mutuahai. Yang menodu. Nak tahu du. Lagi urung du. Wate du. Ti. Du yang menodu. Kan? Pegat jaro mana. Bak ule. Tampung ule ayah. Ibadah sabah tu anak. Wahai adun yang lemboi dua. Tamang kena udalam. Du uyu pusat ayah. Menoduk mahai tabah lom pelemah tabah ya menoduk ya empat. Bedah lam wahai adun yang keleh tamang duk bagaki ayah. Kaduk bagaki ayah mak cukup senang. Sakit tak wadah sah keterik nyawang mak. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, didna sakit wate sah ketarik nyawang. Gejawab le Rasulullah yang paling ringan, nyomak yang paling ringan. Nyo yang paling ringan lu pegah. Gejawab le Rasulullah yang paling ringan. Lagi umpama hai mak yang mutuah necok uronyo. Kawat yang nampak pagi. Ne balut-balut ube bola pimpong. Lenyan nikat talo, nuculok ngerekuang. Itamang kena tungku duroknya. Niu tarik bangun. Nah sakit. Nah sakit anak muda. Bila kaitamang nyan kena udalam. Pagi kawatnya tungku yang tabalit ube bola pimpong na talo uluah. Tran tek rame-rame. Dram 3 tran. Nah sakit. Sakit nyan paling ringan. Bayangkan ke yang asli getariklah Allah Ta'ala. Yang kedua yang paling ringan. Lagai umpama tapi urang tidak kena di atas mimbar. Iblo mata selet le anak muda. Mat bak jaro siro belah no. Mat bak jaro siro belah no. Si ino mak yang mutua. Lenyan ibadah anak muda belah no. Ibadah anak muda. Lah, todongku dari ujung sampai ujung kaki. Boh capli Cina dengan boh yun. Nasa uang. Nah sakit. Sakit nyan paling ringan. Tapi kipansit yang mangat itibit reo. Yang mangat itibit reo. Lagi umpama dronema. Necok pejampuh. Nurombok broh iku rumah. Itibit reo. Nah sakit bak badan. Hai reo itibit bak badan nah sakit. Hana. Nyan ke lagi nyan paling mangat itibit nyawang tanyo bagi mereka, bagi urung-urung yang yakju anak kedeh udaya, bagi pada mereka anak-anak muda yang tim yakbud, yang tim country mulut, yang cinta kepada ulama, yang cinta kepada Allah dan cinta kepada anak. Nyo ke lagi nyan itibit nyawang pakan karena doa ulama, doa nabi, doa anak di malam. Allahumma ghafirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dibaca lian. Nyanyo anak lam daya. Penting mak. Kaku dikala bak masanya hai mak yang mutuah. Kalau ipuduk tanyo di atas jaro anu, di atas kaki anu yang dinyu dan di atas jaro anu, di kule anu yang nak hidayah. Si kali puduk mak sabah ibu ngong kaya mak kan. Nyo ibu ngong. Lenyan ika uilom. Ikafur lenyan imutla. Yan i manteng musji. Hanam jampu long. Ikun ba adun. Wahai adun yang metua. Yang kai coi.
Rap iple bak muka ayah. Watesa alung ple iba muka ayah. Tapuka jaro bacut-bacut. Ya mak, puka bacut-bacut mak. Ya kenorot ilai. Bak muka ayah perlahan-lahan taut bacut-bacut. Manyoroh kau? Iban. Nyoroh kau semana ke ban? Batat. Batat. Tak tanya mak. Sayang tu hana. Nak mangat urus mana luar dah trom. Kiyah ke menang pegak ci pegak payah dro ke. Mana tak kala dia tanya laloi ke dia lekek ke tu. Tapi nyona anak mak betul ibi ilmu le anak yang dalam dayah kepada adun yang hanaja. Bak dayah. Yang berkat anak tajuk dayah. Baik tabut inya menasah 3 kajut bakon dengan kata dengar ilmu nyan hai mak yang mutua kata tu pegah ke gop. Nyo yang hambih long fikir long hai pak sedeh tungku imum galak uronyo anak ya jauh daya. Ayah bak kedai kopi. Mak lam dapur bate. Anak dayah mudi. Sama langa SMP nyo taman. Allah dah tanya. Irana nak jauh daya. Hana ke gelas sampai gelas 20 bak kedai kopi je. Yang kamalim. Amalim. Hai mak, bila tanya ayah dan bunda dan ummi hana nejak mesti malam pi ubale keno. Jangan engkau harap anakmu idang hidayah. Menan mi. Yang pasal dah long perah yo kan. Tengok ni pelah long 300 macam kuimu. Beh. Maka jak dro telefon udaya. Oh tungku, long hae lonjak baju. Namai mentang meno. Hana jud kitab Arab. Jud kitab Jawa. Hae tajak bak jio. Tajak bak to. Hae tadeng tawo. Kasih. Yang penting najak tungku imum kena. Han Teruk kena kita mubut kitab Arab. Han najut no pegah tungku imum. Long han najut no kitab Arab hana but awamil matambina. Tajuk kitab Jawa. Nyan tungku bu betul watai baca kitab Jawa nyan. Sabab malim kitab fiqah ngan malim kitab Jawa. Saboh bareh kitab Jawa ngan kitab Arab. Nyo kitab Arab. Nyan siun kitab Jawa tunggu. Nyan kitab Arab. Kenapa kon? Karena hek tak nyan. Watai takun contoh. Watai mutulih hinan makan nyo nak jo ane udayah ni. Itu tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibut awamil. Bi huruf jar. Ya, bi huruf ismi yang dipejar. Alamat jar kasrah yang zahir pada akhirnya. Ya, ni. Watai dah baca bismi. Watai tabut a i u. Yang bareh yatih bareh patah. Mana bareh patah nyan a. Bareh rayub bareh kasrah i. Bareh dumah, bareh cikok. U, a, i, u. Punya nak kan? Chicken 3. Halo. A, i, u. Ba, bi, bu. Yang nak min kabut oi banyak ai boleh. Bo, labu. Ya. Kajut bi huruf jar. Ismi yang dipejar. Alamat jar kasrah yang dahil pada akhirnya. Makna kasrah yang dahil pada akhirnya nyan ba huruf mi nyan ba akhir ba bismi kembali rayub nyo kon nah takun bismu karena huruf jar kasrah yang dahil pada akhir kasrah huruf jar kasrah pada akhirnya. Allahi kumudahilif hukum mudahilif majrul alamat jar kasrah bahkan karena hukum isim mufrad. Hukum isim mufrad dirafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah,
jar dengan kasrah. Maka takun hanji takun bismillahirrahmanirrahim. Takun bismillahu hanjut. Karena kasrah. Ya ni umah. Nyan berkat jud maka watai baca. Jok kitab Jawa dia baca. Bai tulis nan tungku ka. Maka kajud ni mukmin nya. Setiap bi berarti kasrah. Al awamilu fin nahwiyatun. Lafdiyatun wa ma'nawiyatun. Nah, kaji hafal. Bermula bab yang pertama, huruf yang dipejar mana-mana. Pada bawah, ba min ila fi sampai habis. Ya, ambat. Loh nabi aku pegang dia mak kuimum. Bab tungku ini. Ka ke bertulis nan bab kitab Jawa, ka hana bari. Hana kan? Kitab Arab nak bari. Tak bari kitab Arab. Kitab Matan Takrib yang nak bari. Kalau kamari nak bari, tak boleh mah katanya. Hai, kalau benar kalau aku pegang. Nyohanan jauh, nyohanan dia ben jauh-jauh. Mana pusit don nak jabut nak kan? Nah. Beres. Ka, ngan dibaca le tungku. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila jatuh kambing ke dalam bejana, buang kambingnya, minum airnya. Yang dia nak budak kiban ubina bejana ubina kameng. Ulang tiga dengar begat mak. Kini utah betul. Manyo hanajud di kitab Jawa, kitab Barakah kau di mandu maju. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila jatuh kambing ke dalam bejana, yang ni tanya mak tak ingat ju bina bejana ya. Bina kameng. Buang kambingnya, minum airnya. Nyauri liket pu kagak pengeke tungkuyan. Ubena kameng, ubena bejana ya. Tacok kameng yang karet lai tabah tajib. Han cocok. Yang kon menan. Nah tajak bet ditanya tungku bat tungku imo minda kampung. Nah dengar katruk bab-babnya. Ge baca le tungku walaupun deh sepot deh-dehan. Ge baca tikrek. Tingat tu. Ge pegah le tungku imo melung ya. Apabila jatuh kembang, kaya tungku imo. Kembang, kara sama kambing dengan kembang. Nyo kan? Hai kembang dengan kambing kan bacut agak. Apabila jatuh kembang dalam airnya, buang airnya, buang kembangnya, minum airnya. Ngan cocok. Manyo kameng dalam bejana bejana. Ambil pengut tutruk kena. Maka jak buat bego ook le tungku imum. Gede pu carang drone. Emban, pu hana betul watai ko pegaknya. Betul mak. Sayang. Supaya drone gekira oleh Allah Taala urung penuntut. Kembali kepada dasar. Beh ceritanya kaju tahu waktu. Mata ending. Bi otu. Buno kan leke poh 6. Poh sa da biu. Iya aku dang poh sa. Ka. Kalau lu nyan hai mai mutuah kalau hipegapan tanyo. Kabeh hipegapan tanyo kena pitibi luah. Nah kan? Leh pitibi luah ya dang sembahyang. Ka. Wahai tungku imum Nabi idin kulung long dong imum ke ayah. Ya tanyo agam. Lake juga ya tu. Bila tanyo tadang imum untuk ayah nyan bersejajar bertentang bahu nyan anak muda nak meninggal ya beda-beda dah imum ayah kat mata tempat anak itu mata culai babah ju juga nak dah imum yang tunggu dah imum silakan yang pat kudang puba uleh pat kudang puba pusat nampak dang nyo malam nyo dengar nedang bersentar bahu pakan ayah itu lebih tinggi daripada kaya bila melinggai orang inang nyan guyudang bak tentang pusat wadah tadang ini pakan karena dalam perutnya nah tempat yang kasih sayang rahim makna rahim kasih sayang bila nak anak dalam perut nyo adalah guyu kasih sayang. Maka tadang tanyo
orang agam bila nas urina meninggal tadang bersejajar tentang pusat. Kalau tadang imam mak yang mutuah. Tapi malamnya bek rugo long jaidih. Long tanyang bak anak muda long tanyang bak mak jeut mak. Sembahyang perlengan sembahyang fardu kifayah. Nah sama. Hana careng bunda. Nah sama bunda. Hana. Sembahyang fardu kifayah na rukuk sujud. Hana. Sembahyang fardu kifayah na rukuk sujud. Hana. Ka. Takbir pertama wate getanyo lakukan fardu kifayah. Wate sembahyang dijadah putar dakun. Letakun Allahu Akbar putar dakun. Fatihah malim ku imum. Anak muda takbir pertama Fatihah. Betul Fatihah. Takbir kedua Allahu Akbar. Selawat kibang selawat. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Yang benar. Kan Allahumma salli ala sayyidina iluh halu patih jenis keun tiga mak beraya. Cuba dah bunda ron tak ani dang ino ikut telawud mantong. Kajut alhamdulillah. Ka betul telawud. Bila nekeun bunuh betul telawud berarti jeut tapi malu kan ya. Takbir yang ketiga putra takun. Doa ma. Allahumma gfirlah. Hu apabila urang nyaurinang Allahumma gfirlah. Nyo apabila jamak Allahumma gfirlah. Bila bencong mati Allahumma gfirlahum he. Warham he. Wa'fuan he. Nyonya kan giyu kalen. Bila mati bencong giyu kalen alat kelamin. Bila watajih lagenyo mantang sehat lagenyo ji taurinang berubah-ubah kunsa muskil yang berubah-berubah alat kelamin berubah-berubah alat kelamin ji tiga tagam tiga tainang bila ji melinggai trap melinggai berubah tagam nyan semano sembayang ata urang ata uragam bila ji berubah ata inang nyan sembahyang kepada ata inang. Hai tungku. Tapi kan masa berubah ju cap cup berubahnya ke cara preh letian. Ka mantungku le apabila le tak culok lam lai jaga palenya dapat le berubah. Kabere kalen dasar putra yang watema mati. Kabere agam ju sembahyang. Nyo inang soal berubah ide lam ijagapan. Wallah ana ada puan. Berubah ke dia nyu. Plap lagu pebek-pebeknya. Ai la pebek-pebeknya plap ju. Ya kan? Ka. Ho ka teruk tak nyu. Takbir yang keempat. Allahumma la tahrim na ajrahu. Kabih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kabeh. Ka. Bila watenekun assalamualaikum beda dengan sembahyang perle. Nyo sembahyang perle assalamualaikum warahmatullah. Hana payah jawab urang samping. Yang dengku imam. Be entu urang samping assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Nyan gabuk mutabam melata. Nya gegertok le tengku imum luar dah de menduam. Hei ko puput jawab talum. Kau ni nan tak jawab talum hai bangai. Nya na payah jawab pinan. Ka. Nyoba urang wate ta semayang kepada mayit nyan ta putru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba inan wate takun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya, wate ni sembahyang mak, pajan baru masa tatarik itanyo assalamualaikum makmum. Bila tungkui mum getarik pertama, baiklah tarik. Pajan sid wate kaguhu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru tatarik itanyo pertama. Kan. B tarik 3 tu. Kan. Salam pertama wajib. Salam kedua sunat. Bila bak salamnya itibit gentut, lu takut. Assalamualaikum warahmatullahi. Prak itibit gentut. Kasah sembahyang. Pakon salam pertama wajib. Takrif wajib putra mak. Anak kita pun kui takrif wajib. Jud kan? Kan. Kama kembali kepada dasar. Kali putra lom tak baca mak lu assalamualaikum. Allahumma ja'al qabrahu nyauragam. Allahumma ja'al qabraha nyaurina. Nyau bandum Allahumma ja'al qabrahum. Bencong hanaru. Ya Allah, nyainan nedeng mak membaca. Ya Allah, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, Nabi ya Allah ke maklumnya. Nabi ke ayah lungnya sabah kebun daripada kebun syurga. Baik Nabi ya Allah ke maklum ke dan ke ayah long sabah lubang daripada lubang neraka. Nyan gue baca man padu pluh dro orang semayang mak yang mentua. Nyan karena berkat je temandum natajak bakbet. Nyan hikmah cukup raya mak yang mentua dikala tanyo taih di alam barzah. Dikala bak masanya katanya mak yang mentua kalau ya intat ujrat kau kaya intat yusung tungku imum anak yang saleh dan keluarga family segala macam kerabat-kerabat ya intat danyo ya katruk kenan kaya intat tamang udalam watetuk tamang kubu kadipre bila urang yang god mak yang mutuah ikun le urang samping malaikat urang kampung usamping long nesono tanom ne samping long ne tanom anak tanyo haima baru diwa udaya si malam nyan tapak urang jakbut yang urang yang nalang kubu pepluh put uro hana kenang azub pepluh put uro mak anak tanyo iwa udaya ngan berkat tapak anak jakbut nyo berkat dro ni wa dakwah tu malamnyo ni wa rajrat urang rajrat tungku pepluh put uro hana kenang azub wa berkat urang jak dengan dakwah. Makanya nak dakwah bedah jak ju. Wah dah kuburan je wah. Yang dia. Wah dah kuburan ju ku pegai tungku ku amai tiganya ku pegai tungku alah sayang ku ulang kubu wei pak ya. Ku wah jat. Wah je dah tiga nan. Yang bet nging wah ju. Nyan. Wah ju nyau urang jat senang. Bila urang yang hanagat bet ne tanom i samping long. Bet ne tanom i samping long. Kede. Ya mak. Yan dangga kai putun tanyo kenan kai putun guna urun abe guplah hino bacun guplah yan na urun tanyang tungku na anak mit bedeh tanyang ubu bejutu tanyang balung tungku masa hana taplah hijanyo jiko pocong yo idayang jiko pocong tungku hana taplah hijanyo dan jawab bilong hanya hana taplah gerok-gerok betul jiko pocong tapi kanyan nak bagah bro wate tengok kemang bagah meluap je itu bit tu pula tengok kau imam hai pecong tika pecong yo pecong hana ule lagi beno hai pane na ule mah dia tak muka kau pula dia tak ka mak guputun kenan kalau guputun trah guputun tengok kenan ya itun anak tanya tengku yang agam kau senang itu imam iko mono kedih nyo maklung gumung long berkan sekurang bolen ke memelung berkan lambrut lamblang ya tupah lamblang jauh belang lamat balong guronyo kuman ma long berkan medali anak do menging ma rumah kadire rumah long kamu tinggal guyo le mak berkan pada ai tengah sakit anak ya lake boleh anak kaya laki long kayu pangkat anak katanya lima tapi orangnya nak kli kau dekati kakek leh nyan kang putron kenan mak lam kubu kakek yaitan yusung tanya mak
Tanya mak ikut liana yang jabat dayah. Nai dengar surah bat tungku imum. Hai. Gue pegah le tungku kan yang benar tacok tano. Sabah-sabah kupai. Dah baca inna anzalna tu juga. Tak sipru nyan wabah surah ina. Yang lemah menung. Lemah tak baca mak yang mutuah. Cok sabah genggaman tano. Baca minha khalaqnakum. Nyo lemah. Nya lemah yo. Ka. Pada peduk tak perlu lagi. Nanti nak mudah hai. Cok bayi keluarga yang meninggal. Tapi walaupun lemah asal betul jil amai. Hanam dalai. Nyampe salah surah. Walaupun hadis maudhu nyo lemah jil amai. Kenapa kon? Ngon tamainan tanya tambah taat tak ibadah. Walaupun lemah. Jil amai. Hanam dalai. Yang baik hana amai. Ya amai lemah. Mano hitam, mano kuning, yang tiset pipi kapua kena sabang. Ya, nyampe amat. Ka kelehnya mak, ka putron kena tanya ka nyamai. Pertama baca minha khalaqnakum pruh lege. Poduk bak ule, bek bak dah. Ino likut samping peduk. Culang mak. Minha 3 tu. 3 tu. Cipru. Ha, pada gua tak pro. Pada pedua. Mak punggung pegah. Oh ino Ka lu sabo. Yang kedua wa fiha nu'idukum dikun pro lega pada kedua ilikot pu yang ketiga wa minha nukhrijukum taratal ukhra dikun wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Ka culang mandum 3 buraya. 1 2 3. Yang pertama putar kun. Mantang ubur buraya. Hidup no rame ubur 3. Pada kata peruah. Pada kedua. Okey, yang kedua. Wa minha nuh Kalom. Urun Tuha. Danau. Talu 1-0. Pertama. Anak min. Minha khalaqnakum. Culang. Okey, pada kata peruah. Pada kedua. Ino, kau betul. Yang kedua, wa fiha nu'idukum. Culang. Pada kata peruah. Pada kedua. Okey. Yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Nukhrijukum taratal ukhra. Pada kedua. Bak kaki. Kabih nyan mak. Sebagaimana nyoi pubut le anu, sebagaimana nyoi pubut le keluarga, sebagaimana nyoi pubut le urung kampung, sebagaimana le pubut le tetangga. Mak tanyo lagi ke malam pengantin ba aman. Karena doa. Ka, dah botu baca ju inna anzalna tungku tu juga dalam sabah gegaman yan si pre aju kunan. Ka bere. Yan, keempat. Kaku di kala masanya mak yang mutua abi yang berbahagia kadirun tano kabe lehron tano gepetalkin yenyan tanyo mak yang na tamu doa tikrek 2 krek inan leh tamu doa lipat tika ber kurunda tanyo agam bedah yak petak yak wo lenyan malaikat jika geduk jioh tungku ba urang yang paling telat teruk inan malaikat geduk telat. Ba urang yang paling telat teruk malaikat yang kena ba abeh urang terakhir malaikat inang geduk.
Behnya tungku kabeh dakwa mandum inan ke tanyang soal. Ma rabbuka. Apa arti? So Tuhan, nah pernah semayang? Hana ta semayang Allahu Akbar. Hana tu jawab mak celaka. Baik pegah-pegah ku tulis bab pusat dengan ku no. Tulis bab dapat jaro hana ta sama ma rabbuka. Nyo ta tanya nya hana jut mak hana pu pegah Allah tapi nyo takun tapi Allah maha besar. Allah maha besar. Takun tapi Allah maha besar. Allah maha besar. Jut ma rabbuka Allah Tuhan lun. Kita nyong lom. Wa ma imamuka. So imum kata. Nyoto dengan imum ma'e ke imum ma'e. Tapi nyoto pernah tabut Al-Quran di masjid, di balai but, di menasah nyan Al-Quran nyan tungku. Tengok ibi yukun kero Al-Quran imum lung. Singkat long pegah mak sampai habis kali kita nyong mandum. Kabeh kita nyong, kabeh kaya wa mandum. Nyan nyo apabila sukses dalam pertanyaan yang pertama yang kita nyong oleh Allah, tok masalah semayang. Bila hana lepas masalah semayang, jangan harap masalah lain ka tertunda. Watet tajak bak titi mak yang mutuah. Ohna perjalanan bak titi. Perjalanan bak titi yang pertama dua pendapat. Pendapat yang pertama, Sion geplah 7. Nah halo. Sion geplah 7 jak bak titi. Ne udik natib jak bak titi. Ada ne bak tutunya natib sampai dengan 40 harapannya. Ne udik natib jak. Ka bak titi yang pertama. Kena. Pertama naik 5,000 tahun. Datar 5,000 tahun. Turun 5,000 tahun. Maka di atas titi 5 tambah 5 padup. Tambah 5 turun padup. 15 ton di atas titi mak tajak na trip 15 ton. Trip. Sabah pendapat tu. Dia nyo tak wa laju. Nyo sedekah long betul. Kah. Sabah pendapat tu naik 3 tahun. Datar 3 tahun. Turun 3 tahun. Maka 3 tambah 3 6. Tambah 3 9. Maka di atas titi tanyo si kurang ton. Nak rep. Nak kubah semayang. Kubah semayang. Yang kalau lu pegang ku imam kan? Kubah semayang. Nyo ni jak 15 ton. Nyanji mak nyo taploh-ploh lom ji nya mak. Ki bancara tajak paduk boh golongan jak. Nyo tak pegah nyo sampai tengok pegah hana habis-habis. Lagi 4 tek deh pegah benar. Nya baru dalam kubu golom jak. Golom kita nyang 4 kacok akwanyo. 4 kacoknyo ngampu kajak. Ho kabe 4 kapaju. Maka jaga tungku yang kagak pegah le Rasulullah yang gekebah bak getanyo mak yang mutua yang geperjuangkan agama uronyo berkat uronyo tak kau nerima mulut hai mak yang mutua bener tepu karena cinta drone kepada nyo hana cinta drone kepada nabi berarti drone hana truk malamnyo ke contoh ke tanda bukti butai-butai drone cinta kepada nabi lagi drone mak cinta kabu nyo hana cinta nak tung menan ka cinta nak tetat nyang kayo kan menan si abu nyoka cinta kan nak tetat menan si mak tanyo walaupun hana takalan nabi karena cinta tiak dungu karena uro kelahiran nabi nyamban mak yang mutuah abi yang berbahagia intisari bila itanyang tinggal watani wo watai itanyang pugu pegah badakwah yang pertama bila drone maknyo buno ne pegat panggung ya komentar tanyo anak muda le nak komentar le nyan tagun makanan drone mak-mak buno kayo tagun makanan segala macam le nyan me bi makanan ka anak yatim le nyan tungku santunan anak yatim le santunan anak yatim tungku yang darah-darah ka pegat panggung tungku tahiyah kasih bungong itibit geti-geti gentet-gentet itibit nyan le nyan tungku nyan musapat tanyo singo nyan urung but Al-Quran dan urung yang berjanji dan urung yang meslawut musapat tengah ngan urung-urung salihin dan orang sadikin pada tempat wayakunu fi jannatin naim maka roh tanyo singa lam syurganya Allah leung jaro ne gepetamang lam syurga de mandu mak yang mutua abi yang mutua
kaum pemuda, anak min dan orang tua. Bila penyampaian long tersinggung ati drone nyo long lakai mak beraya tat dan abi yang tua bukan pemaah ka. Bila long malamnya pengharapan drone nak dengar lagu, nak dengar lucu, nyo long lakai karena long long puturut selera drone karena drone adalah ramen. Kaya kan? Kajut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajut salam-salam ngol le kadana tutuh do guntut buno nai likut kai com nyola kemah. Salam salaman.